Pametno se ulaže, radi se mnogo. O nekretninama, stečenom novcu i bogatstvu koje posjeduju velike zvezde kod nas oduvijek se pisalo u medijima i intrigiralo javnost. Iako većini pripadnika estrade novac nije pao sa neba, već je stečen višedecenijskim radom, negativni komentari na račun luksuznog života koji vode ne izostaju. Na meti tih komentara našla se Lepa Brena, te su u medijima pojavljivale razne informacije o njenoj imovini i bankovnom računu. Ipak pevačica na to odavno ne obraća pažnju. Ja da sam razmišljala o tome u posljednjih 40 godina, ja bih završila na klinici za mentalno problematične osobe. Medijima dozvoljavate da zadiru vaš džep do neke granica, ali oni to ni sami ne mogu da saberu, pa ja to gledam kao neki vid zabave za njih, otkrila je Brena. Pevačica je najavila i to da će se u narednom periodu njeno bogatstvo još više umnožiti zbog biznisa koji pokreće i da je tek tada spremna na sve ono što će se pisati.